so se eya abrabomu atene abrabomu nyansesua abrabomu ntete pa edwumedie ya wonye biti a wankasa wabrabo no mesemfonso de obe nanso se wo ye de chenso edo ba wekọ wiemu ewo afenemu anase wo hawmu anase amanemu ne de enya de a ebesisa no nti no adwuoda ekosi fiada nyabrani adaje donko abo ekosi se no mienu bepe mu ena MWHO asem dwumedie no yede eba wakwan mu ma yemfa aseda ema eye tachimanfo nyina da esanse SOMPA 106.1 moso ekremu ewo ho SOMPA 90.7 asomo takwa SOMPA 101.1 FM takrade eye SOMPA 103.3 ena domanso eye SOMPA 101.3 FM Adam Football Radio ewo France Paris wonso ye na wono ase woto nsemi e de ama dehia wo empotemo ho na ye na eye wonso a wo hwenyen ewo Facebook ni nyina nso ase patro unenya emfa ho emeboye ma yento kesa se be ye adwumedie ye nyina benya mu chefa wadaroma ko Facebook se eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra anase SOMPA FM Live wonsa ebeka yen decoder no so no pacho eye SOMPA FM baby radio stations ni go no ko obeti yenka na onso anya dwumedie mu chefa edrubra e wo se ye bie na yetoatoa homa onso anya kwan abem ene mekanfo dwumedie we se dia mo sanse topic da da bema so a ye betwetwe ne se o wiata nam na betutu ne sire ne abasa no ya asemu a wo se nyina da ye hwe na ye ka na ye pemu aba ni ye hwe kwan ye to da bi na sa asem bi sa eto ye ne a ko se koso ye fiefie mu ye behu kwan pa ye befa so na ye nko ye ne ma bi ye betra so enko wie kire no na ediyen ekwa akoto amane mu na edi obi nkwanso ekoto esane mu ebusia medi de OHENEYERE maame ekua YEBOAA ASEM bronya obetimi afra mabrewatia meje osododo na birthday lady no ono aneme ai na me fa sedama apam dada enemi nua bema Jeremiah Simpson Maame akosua ago aboaje akosua nshira dondon hima wono enadwumedie nyina esi na basa so ye na ono so ase okan ye ho ena ewie mu eduro na ansa na me so bekwa ko sa aboa kramati pata so no na obi ena atebri no ede esi wontini ni kwan se wotena pata no so no dwonso etimi egu ne so esanse wiase mu no na nanom aka ade ato dada esi nipa ye so na beti ehu badwam no eya na ne ho ennente no yemfa seda Pimo see dupa enfa ema time herbal mixture TIME me pacho malaria nri wodie no akwa yese eya na wodo ehuro de malaria ho ensensanso ni bi eno no wanum na ato honam nyina ya wo ya untimi ni di etoda bi kura wo sori na ye den e de ama TIME kopebi na entimi emo Dr. Tafri Japan bo be mase enka ncho se wo pesa won ne twetwe nkoma na homa bofo no 0244 417669 0244417669 obejo sododo na eno echi no na ye kanfo endpoint homeopathic clinic nso ede ama ebi ameka se wo de no enye etridi yade ni bia nemom akoye awo ho nsem ya twetwe wache ahun da bia ne ede wa ye twapia ye we na nopa awia enwumra ne anadwo de so mu kra enya wo na wa ye bibi anase wo na wa ye bibie nemom eye de asi kwan ntia wo si akwan ben ena ama awo no ema endpoint homeopathic clinic Dr. Duboaten onna pan for Dr. Kwaten ene anim de fo ne se fa be wie mu e was spin test kwan no so shell signboard akra ha ananse kronoma bohia kumase na wontimi enhwe ema ekwan mu na ho osi akwan bia no behwe na wafa eye homeopathic kwan so etimi eye de afri wo enche eba ne bi ebeba mo ni je wie opeye bacho mema no so mo prostrate won nsem no enkoye pomodin anefo ni ekire mu ewo ho ya sure rubber cramp na insha Allah wo de wani kire mu ewo endpoint homeopathic clinic a ye beyi ama hoto awie budie ede ama bema omre yo ho nsem sipi na wasita na nansen no ohun se ne ma nkoye wada ne 30 seconds ma 1 minute ma ne de boat so e ba sa akoma wontimi kurambo na wo yi se be ya betimi adwojo oba na kometo da bia mo mama no ye mo akohoma endpoint homeopathic no e na obetimi ama wo sa hoden no na watimi ama ma no so to da bia etimi abo akohoma wo fie ba sa na mo ho atom kakra na wontimi nyalewa
ahodo wo se mo de obrebo mo de nipadua na kwa biada ho atechema nkase mo de no me pacho endpoint homeopathic clinic say wo de wani kire mu ho behwe na watimi abo 0244 867068 0244 867068 and now 0274 234321 0274 234321 Endpoint Homeopathic Clinic. Obeka say I am free from all chronic diseases. Na eno echino na ye kan for haja special local food so e de amount aduane pefie ene ho wada roma anya baabia na edidie aduane bi wo ho a obehu say esigata so baabia aduane ni sine wansra ne ade ya na nsem fata wanhwe anyalewa ena ukoto e de ama wo kra na wanhwe yempo a etimi ato na nanom wansi edu ntino me pacho haja special local food say yen kan chawo se bomodin a na efo ni echiremu ewo hachokwan no so oben eye transition atomic ho a ena wowo atomic kwan no so hacho ena wonsa ebeka no ntino obetimi afre ni sesi a babibia da wo opese mo de dwumadie bi mpese mo yekuo ensafo afahye bi banana no matran konwa anase mo ye enwumakuo ahodo ankrenkra ne abusua nyina da mo mfre na aduane padom no se ne esitie bi obehwe no wabe service ye yiyo anasa wadeje anasa wanya program bi no hajia ba be serve enuane ahodo no nyina bi ewo ho ene mehu se apam watimi abonefuma esanse aduane a hajia de breye no eno abi ene oye no fufuo ene nkwa ahodo no nyina bi banko with okra soup anasa okra stew anasa ope hot pepper bi with shitone tilapia bi ni nyina no odi bi ebebrel watch jollof rice anasa ewo pe fried rice abetie aprapransa enuhu anasa ope banko ni ntiti ni bia eno medi bia chenanse na mko di bi wo hajia na ye kama se me pacho akanchi ni nyina da ebi ewo ho frani se na ansa na no call social media handles no so say ye Facebook TikTok X anasa den hajia special local foods obehu no ho number ni 0246 359921 0246 359921 and now 0535 484392 0535 484392 na eno echine busua yese hwan ena amamia safo already bibi ya manhye na nemo onyankopon asem enie ne owa so no ontie de honhom no ka e de kire no ene awiabre mu ewo YEBOAA asem so wose wo a obeche anase obeye mobroni adoye no wo de fem no asafo awrade to abodogu nso ani dachi bi no onsa beka na eto da bi a eye bisa ho se kwa wo kwoba nyina no obi koye wa ama da bi adada wo twa kwan eye de bentia enye wa ho ofe enye wo nimdie bi enye bibi bi ada wa doye keke ya wo ye no wo sempo wo teku aduane bi ne wo ntoma wo ntade bi ya wo de boa mobrofo no eno ho ena ya na ehu nhira etimi ye bambo edema wo no ebusia wie meka satenti nyina ne se sompa achede eye Tara One Media Foundation ena ede aba Dr. Blazer Foster say senia wode sompa eba ye no obesom amanfo ne to da bia na se afene kwa wie ya senia Christmas yesi agi ani na chese ye kum tekis ahodo anantwie enwan emponche wanya bi kura na nya orere nkwan ene wo fish bi ne to da bia maami bi timi ba ye ho be ka kire se bro nya dura oti compound house nti otimi di nso ohie si so na odi aboba atom keke obehu so no so no aduane so no no ne ma ehyedem na wo mo esu ebusia enkofo wesem den na wo ye de aboa wo no na awie anase bronya breye mo mesraw momodin atentima tese na wo emo anwa toiletries ahodo mpacho enema bi edisiesie ye ho entoma ne ntade ne nyina da empaboa mepacho ye de komanyanka enwisia ene ekunafo wonni biefuo wonom so adesre ena ye nso ye fa ye de ema munya yadom na Dr. Blazer Foster ne mpanyifo no wonsam emo bill sebeya enipa bebro sempem nan ene akira afibiada wo hwe wo mo no ebusia wosu atimi aboa na abrosa ewo afimu eno ti baabi a wo no ebi ekwan wa wo se wontimi emfa nema no emma
wadaro ebetimi ayi ni sika kora de amayen anasa wo frɛ ne yɛbɛhwɛ na yaba aba beje emfa ho ne kwan no sɛnea esi eware number no ɛyɛ 0598 559802 0598 559802 and now 0241 272990 0241 272990 eya sompa chede Tara One Media Foundation and a dia bampacho e dia beba no eye Tara One Media anase Blessed Foster Tara One Media anase Blessed Foster e mo bi nka sefa to media no so ne bedru ho number way ofra bisa na yemfa emau sompa nkrabata no obaabia kumase nkranza techimai doma takra de sunyane anase bia akra hasenom no wode ba yebeje na yada waso nyankopon hwa won se wode wo ho ehyem na bibia nso etimi akoye apam kantamanto sompa obi bas ye de toawo yeba o yeba me hu se yeba nso yeba ne pabene so ye banso wo achede so kwanso esa se sompa de yesi ye somo sompa wanso oni hwekra no opusane nsem na yeso kra de ye ba na pabene so ye ho nkyere ye sa ye ba ye nkyeye ese be gasa fe na ke efisin so we de ye de sifri ye na yem we de ye ja yem Dr. Blessed Foster yem ne de ba ye eno ntini ye ba ye de achede so na eba ye sompa obi bas efiada ya edi yenimu ya de beye na ye twada nti benada ukuada ya wada fiada Jeremiah ne me maami akosia ye maami akosia go aboaje o maye na sese ma hu se Jeridi atoso se munya krado na kantamantofo ya krado echemo eno wa ye video no ode atoso anti da platform so wi akwa kantamanto aye krado a ya krado ansafo aka ho ya de ba eno tinu mawda roma ye se ye ba ye asase bia wo wura enti ye ba ye na wo se ye bo amani wo se ye nemo eto kese na ye hu sa hane ya ba besoe ti ye be yi ye ho adi e de akere mo mo nte ye nka no sompa 106.5 so wonim dia won said amamre ne amane enso no yentoto na se ai say pepi na no wo refi ukrom hina ben a o yira wo ase eno nti ne yese ye dia amamre ne amane no yankasa ne ye de ewo ye tom nti no yenim de nti anyi kwase ye said enti ye to am kantamanto e da fiada e 28th of November 2025 e ya no mo hia ye wo ho emfa ho ne ba bia wo no obetimi aba na ade a eden so ne se wo ba ye makwan ye ma wo kire wo adwen na anu ada ye call connection no oba pada romasia yes se adanse ahase e kora pa ya ebisade empa ya omode ye no omo edema ya si abo mpa ye ma wono no ho adanse ye de nyame ebra wo na se wo aboboa no ye de nsem de abrabo mu nkyerɛkyerɛ dwumadie ye de political show papa mai mu nsem ye di kana editie no de ye fa ho ankasa nye ba ko no bi da bi enti ebobew ebofua enti aiseto ya bodifua na ye de be ye ba ni ya pete no obi anya ne de enti no assault mpacho ene ma aka de ne dɔɔso enti ya na watie bi Dr. Prophet Odro womo basanso na Professor Dela Abochi for God and Country Mango Day wono so third service wono de oba be jaye mom na third service in there so oba be ye no wa ha no ato ama ne wo mu but omu nyina e baby Sofo Solomon and afa new screen ni nyina ma me akosua agwaboaje enso eda ya no no womo so e baby marketing manager Mr. Nicholas and afa enso ma Kwansma administrator ye nyina da ye ba ho na dwumedi ahodo a ye di e wo fiduem ha se nom no ye ne mu nyina mo abo abedi adam say na say na mo ka news studio and I'm saying I say ka say ye be ka kire mo sister na sisters no mo to fo so ho ba ko say na studio mo ka no mo ka news na I'm say auntie ye de be kire mo say ne dwumedi no esitie apam it will be pese or sponsor ye na already years toothpaste and years toothbrush and asoya sene na time about mixture so asomubi Bell Beverage say kremu 21st clinic as usual sania dane da wonom eyo no free hair screening na wonom at the emment no be ye woni padua mu hwehwe mu kwa
ewa apomden kwa so ntua kapre untua simple asompa obi bas adaroma ya na multiple questions so wa daroma edan ai we ye program bia na mpacho wo si dan ma o wie ya no ase tutu dan no wa bra won say asase ana so nkobobo ne ma bia na do wo ho nse wo no eno ti omunyina ka ho bi na yetime ekwe na opese obeka ho a enam dodo we na ensen kwan mankwan mom emu ye hwam na ye de beka ye ho na ebusua ne yentime emosompa ebusua no opese obeka ye ho ana se wo ne yen ebeto kesa Free marketing manager Penny Pano 0547 54 85 38 0547 54 85 38 at your SOMPA 106.5 OB bars sponsorship no per se and na se bia enye no kwampo na pese wo ba ebe sponsor any of our programs ekwan no edda ho na moment ko frɛ sɛ pese me ba program no so o pese oba omo ye show bi as David ye program be sɛ pese me kasa bi sa number ne de me frɛ ho ya bra ho san sɛ ye gya dwinkyerɛ ni nyina wo ho ɛna oba nso krampa wo nkɔ ne nsapan sika de ye nche sika emo ye charge de wo ho man me kasa me lorry firm patcho ibsraw ise ye pesika kura de ama SOMPA chede na nyanka ne ye sika ni ho afa na ye boabo ntino patcho betimi aba na emo betimi abeso asene bi betimi man so a tie Facebook any radio ni nyina SOMPA 106.5 FM Accra won sabeka na se Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra and se SOMPA FM live YouTube ni nyina da ebetwa ego ewo ho na apam mame don't ever allow your anger to control you. Emma wabufuo ni wo so control it dine so before it controls you ansa na enu aba bedi wo so very short and simple tie se kwa kon me da se eto da bia eya na ye ma yebufuo ehye yenso mama esa beka cho se me kiro so na awo mi ana se me na me wo sometimes we have to think about this. Etoda was a yedwene saade ho. Anger is like a fire. Abufuo ti se ja. If you don't put it out or manage it well, se wannum no ana se wansomu ye, it will spread and burn everything around you. Ebeje won nsem atrash bibia eben wo. But if you take a step back, na mum se wo te kwa akire kakra, breathe, na home and calm down, na fe ojojo a wo bo a, you can control it. Obetimi edi so. This is what we have for you. We near what them are. On Atenatene some MWHO ASEM. Atenatene ASEM so MWHO ASEM. 106.5 FM is birthday woman there Kasana 106.5 FM Accra SOMPA. Yeah, they ma one no. Mami akosi agwa aboaje ne message awo de ma yansa na ye be hya ase. No kre. O se eya di wabufu so. Emabufu ni wo so. Emabufu ni wo so never. Apam ye kasa kira awofo no. Ye kasa e de akire guardians. Awofo na ahwefo no. Ye ahwefo. Ye kasa de akire anuafo mpanyimfo. Ye kasa akire mpanyimfo bi a enkwada bi hye wo no ase wie. Don't ever let your anger to control you. Wo kasa akire madam bi teacher bi. Ye kasa akire wo mo. Mi nua bema ataboache okrufi oye adwuma mi refi radio station bi wo goso. Okay. My be na baby o ahafo teacher ni bi na ebo na ba ene kwa won ne ye kasa me nua be man be sine na ni ba akonya adwu too bad, quite unfortunate. Na ne papa nso ye teacher ni ye na ne yonko panso ne se teacher enti de na obeye no discipline nya baabo enya babo enti pepi na ya na bible na ka wose se bijimi bata akwada abo akoma ho a ye de ntiaso aba ene bro no eno nso wan enkire se e ya aba pa ye twi o there was so many ways to kill a cat atenetena aba but ensha oba no kom se wo makom so ade no eno na me de twi na so there be ye hiafo e no me ye ne agya me o hia bubro ya ekuma abo akoto egu anwapa dada so no ye ne to da bia ya na saade we se koma yen no kre sika ni bi sika ofi akora nsu ne ba ya so ade wa se wo ma kire wade
enti a wo blame no de ne ba ni tu kwa abroche ko Europe se a won kode no na so twen no na wo de ma me kora na o papa nya asem ma na dwe no kora na o papa pese wo ko ma me ho no ne ko din hyiamudie na ma me na mpene ade achi papa na no posetie nie wan hwa osuku iska kora mfa ma ko bisa ni sika sa ko se do obesi atia wo no ma me bitimi bo ne bentem na oda ho e de be nko a control your anger di wabufu so na enara ho sembi aba beto dwa na no ya wada 20th of November last week ya ena arehu sembi esiye ewo kokro biti sabre na ni eje o that limited wa boro na yiri na wie abro na yiri na wie ewo fanko ha ya wie na ye ka ho asem ni ntini se ewo so kwalatai ena ya mfifi mu abedati upon so da bi wo na say wantimi anhye wabufuo so a ebufuo is like madness. It is a dam dam ketwa. Okay. Because the moment ya obebefo no wani na baby a woni ani biem oya woni ama basa it is so bodam ni pepepe but say one yet said dem ka say you have to take a step back. Yes, so o chekwa akiri and calm yourself down. Na fe wa ojojobo. Then take a step. And so what to anamo apeso to. Anya sa decision be antina ya ka say when you are angry you don't take or make decisions. So obufu a ensi gina or else you will face the consequences. Ebe we no nu ho. And maybe you can't stand it. Na nsunsu no sign. Eto da bia wo si gina bi wa abufuo mu a wo be wie no anu ho say den kra na me si say gina ye we. Had I known it's always at last. I know so nyansafo nka bi. Emfa wa no nkwhye nka say me hu yanka. Ahema mu eni ho. Ntini ye se obufu a pensuo bi nom. Okay. Obuafu no. Pensuo bi nom. Oba begigew e wo fi a wotim. Bisa school fees bra wa bere wa na ware ase. Oba ni very good and so to da bia the school fees pese wo ye no. Ontimi. O kasa masa na school fees so nti to da bia school fees di bempan so no obehu no akana no ato no akosi ni piece ho. Yeah. Get yourself busy when you get angry. Get yourself busy. Okay. Pebibi ye. Ohene a obuafu nsi niema da sinuoma. Eti say. Oware homu. Get yourself busy. Ana pe nwoma bi kenkan. Pebibi a wo pe. Pebi o pesa o sports ana sa o di agro bi ana se bi sa. Nti sa fa ba bro kan. O pesa o pia betimi apie. Okay. Get yourself busy. Dia wo pe no. Na mo nya bone no. Obufu ahwe na wa amfa nkwawe bi. Nya sa ebe wie na besa. Eso obufu kura nso nya bone. Bible na kan mo wi anso ngoto wabufu so. Apam asem ni nyina tietia no ene sese ne mesia ka no kokro biti. Akwada bi a wanya mfinhia no edumiensa. Celestine, we dey Celestine donko. We ni nua ketwa no. Oh. Jumtuni be bi obi aye. Celestine ko yawada no chese ne papa kura de ne be ware. Stepdaughter. Or your stepdaughter to the immediate madam or wa ware na se no. Enkra ananchiremu a yensa ka no. Na bema no so yobi a wanya mfinhia be se aduonum. Wa hwe 50. Mfie no kwa ni. Ka wani afi. Mfie no kwa ni mu. Na edin a ye different ye Isaac Adontin. Isaac Adontin wanya 54 years simple. Edin ni bia nso ni ho a ye ho dwo. Isaac ye bohye na Adontin penindin sei. Awe de wa anwene panyidwen. Ne ba wono ankasa ne tedua no ba ya wode na kwa wade ase. Adan a aduane a ono ne ma wode oba foforo na wo ne mienu no. Ye de aduane asi nkwada nketoa no ho. Celestine ya wo ye bema no nko aba no. Oba e wo se kom de no. Ene wakofa aduane ne di. Ne boni a wo ye nyina ne na ye kasai wato na nanom wonsie do akwada 13 years. Papa na ntimi anhye na bufuo so. Sansa denti na wadi ni nuanom nketo aduana wenyi ohia asem a. Me papa mranti ahina yebo afade ketache obe mama na 88. Nyame fa so enkoso amfa ne kransie.
wase so obi ka se hia wa unya tu abo no to ne tuo ohia nya de pa akono bekuma hiafo ampa di aduane nko a hia ni benya no ho na batakwan asi watimase wa bu akora na makora na wu na according to police for ya wonom so ewo Weja divisional police commander no entremu ya omode ma ye ne se obi na bebo ohwremagu o masum se this is what is going on in Isaac I don't think a house ho e na wo mutu anamo koye omukọ tie ye there say aduane na akora ne di or the metal pipe or the ababo na nso no akofa metal pipe that dear drobe yi bi tie yi bi esa de abo akora no near DB mob stick mob stick in the say you and the cremuha ye de rake ni name your friends say what that dear you that dear or yetimi de pipe say yi bi yetimi and what the abro no an owi e wasade na to dem no lock no wabuna wie kura nkaja obi behu ne mobody nkuto atoto ni kuro so no sa to ni puno na kura atom de kredo atom a desafo agu ni botom na akura ne se ne ebro ne sitimi ni nti no she was in critical condition no atoba ha ontimi nya ne ho hwe enti obi adom e na okoyi please for asutiri omudi mi contente dru Isaac Adonten abranti anasa papa wanya mfinhia na duonum na 54 years ne fie no omotebira akura no e na omudi ni kiremu wo police hospital for fie anto ata na adware abamo omodru ho a na omopronounce ne dead omudini drew hands akura no wukura na modene ebe she was pronounced dead on arrival wawu na omukwa hwe efi omunya asekan ene sa metal pipe na please for na fase eno na omode ye omo evidence I say hwehwemu eguso a ekoso a abrantie Isaac na we papa kra onya abrantie papa Isaac Adonten 54 year old man omude na ahye kokoma I say akwada no emu no ehye police hospital one morgue ho a wo muso mo ba ba ye hwehwem no mahu adekode potia eye apam eto da bia eye ahye wabufuo so eto da bi mpo say bufuo na eba bribia ente eba ahye so me da say ai baby American dey say eto da bia etimi ba at any time no kre eba ahye so wona we yire te sana ayi odate lamte wode abufu a obi se ompe obi ma we eye force oba no so ompe wa mo adwuma mom na ehia mo adwuma ehia branti ahin be ka se kwa donto mo adwuma ho ehia wo kodi wo be chi sesen ana akodi na chi waye eno akoda wo apam kan bibi mame mame hwe efficient 61 ho efficient for ngoma na poro chiroma wo no ai kai free wo no koma me efficient for ngoma no etire yensia na enyi mu ba akokoro no okay atifi asem no wo se mma ne ejanom enkwada eja ene emanom okay wanka enanom o se ejanom okay because enim se ejanom ne tiama and say no dey aba hunahuna na yaw mama Esther nim say wo dey aba na kuno na wa ye din nso na me dey bofom tie ma dey ya na etoda bi e wo ehumobro na timama nkora ni ntini ye nim say ejanom ti akwada bi wo ho a oye bone kura ma me bi wo ho se o do papa ma beto chese oni bi entia no se ma na ntini o ka say ejanom pa che okoso ma me mma mu ntie mu awofo asem awurade mu ementie awofo asem awurade mu na we netene di waja ne wonani ye ne mransam a edikan abɔhye wom we ne mransam a edikan ya abɔhye we eni asem a ye free tetentrende keji anase ye call Sunday school Canada children service kan ye be kan say Sunday school no ya kire umuwa de obeso obekɔ heaven Bible say di wona ne wacheni na nkwa na wale wasase awurade unyankopɔn de ama no so we ne mransam a edikan ya abɔhye wom ne ya kan wie mpacho to asoma me na wie wuye na wona wara asase so if you want to live long honor your parents we ne de ya ye ka kire yen enan no na ejanom munya mo ma bufuo we ne ye de asie ye ne a chese ye se akokɔ ne sekan emonkuro na sa wo ya akwada de a bibrem hasenum no odi fo bibiam
se papa maame na na se papa se panyin na di for krampo na abrofo beje won fon so atom won manketo ya wonya tu akwada ya won fofo kra no se papa ne fom no a o pane chew akwada ne nte kasa de na so ka I'm sorry the tre no forgive me but Ghana ha se ne ebibie mu ha se no ebibima mu ha se no penin pa akwada chew na da da oye hwan wo ye Nyankopon na oye Kristo wo na awo mi ana me na wo mi ana me na me wo na kanete no kura sa akura panyin bi kura mpo akura bi atwa ma wan chance hey ada no wan chia me no no abo akura no no wi aka chia ne ma me se ne ba wa chia me oba na chia me ntimi twa ne to ena ne yesi mu obi banya sa emra bediu no enti kan ma me for ne ye me de na ejanom nso mo nya mo ma abufuo mo nhya mo ma abufuo na emom mo nya ne won mo na da won nature them Ewurade kasa kire eni nyansa kire mu akwada ye boni a enye se o se fantia so banya ba nko a ne de tia akwada o krampa to da bia ye tia wonu woni pa anim no pa cho onye nyansa kwan so me yeboa asia ma mete he wo de o tia wo betia mo de fa bomi because what tia me said that me rebe kra be sia rebe hu woni mu no me su sa me pen mu ka e no nche se me nyamfo nsuo ba me yamfo nsuo a know how to talk to me yeah e no so nche se me yedwe anase me obi ama da bi enen nkora brother be ka cho sa kwesi SOMPA o say na wo tia me but ordinate na sidi na ukasa che no enye we se we ye we adon be se obekọ heaven adon be se da cho be ni ba kese onim mampanyi John Dramani Mahama unya president Osimedi na fe aden onim otu focus otu omeye me pese me ye panyi na me ye panyi ba so wati ase onye sa ade ni bi ba sa wotia na akra wotia no kra no so na wotia me no so wotia wa no ebi kra obo na no wa ba obi obebo obi wa hwe begu wani mu ase nti no wo say ye ne won no ntena e wonyansam say ye ne anim nyansa mpanyimfo na anim nyansa akwada wa ya akwada kane na akwada ye fa ne se onim nyansa akwada akwa ho nhia but panyi de wo ye nipa opanyini ena bie musokura no specify ne se mema ejanom because kane ne ye mu ma se wo munsu se fata bi ko si se entomadan ne mote ya manso nya akwanya ya ye wura Kristo som no mo eko emu deep ne bie no ko konkro bia ho sure enti se wo tia wo ba tia no wonyansem too much of everything is bad Ewurade kasa kire ni nyansa kire mu wankasa Ewurade aba na watudin se mfia na se watimase yetimi twa ye ma yetimi bo wonu mu da yi ya friend say kwada so yi odene ho kwada so mpotem ho me kwa ya ade wo ho was the last 2 months was saying yeah na maami bi banche obi enimu a odua banche wo ho wone ne ba ne nam se ne ba no ha na adwen dodo etimi abo akora imu sa ma akora na ko bu ahwe banchefo na sister de wo gede owu asa na asa obese chara acha cha na asa e de enkwada yenhwe we say your friend is saying is it Psalms enyom I heard Psalm 12 is it 127 hey verse 3 knows it says no ya apam dada no mo okay kan one ma me pacho enyom wo ha ni aduonu nson 127 na mo utie wo SOMPA line 3 no 106.5 FM akra okay na utie no nso no we ye nyansa kire atenetene sem enti wo fa no wa hye na unua bi nso anya bi 127 verse you know stroke 3 hwe Ewurade ajapade ne ma na ye funumu aba ye katua kan first line ne ma mo se Ewurade ajapade ne de ma ene ma obi pe bi onyanya bi enye ne mfonsuo nti God's property God's property ma no Ewurade nya wo de anyame ajapade ene ma enu nti ena obi bi sa Kristo say why ne betimi o se just odane ne ho ye te sa akora we abofra we momma mofra ne kwan no mra me nchen na yenum say na hene ne ye wondia me pa cho akwada no nyame de na chewo
eye wonyankopon akyede a wode ne kye wontina kwada fom wo a me pa acho susufa wabufuo eni abrabom niema dadwe ni abenesi a wonam no susufa hwa mo kwa kwada no so onya wo hwe na woda ne ba bi na akofa ne ba yo onsoma wo ena ko bi so nyane kron bod datom papa bi so nyame na aye wadom na wo wanya ena wanya amana boro so enti wo mfa nkwada ne nya hwe wanya 5 mu wanya 5 no bi pe wine no nyae eti apam to da bi a ye na awurade ase e wo ye ma ye nya wo no mo ho okay obi kura nya bi oda nyankopon ase how much more say wo wanya bi na afa wo tete akwada no ye de akwada ne nse hyejama dan a wakwa akofa 50 pesos me kura bo so kura mi so akura me papa bo ebuo me onde no se me ye kronfo ye ko gala na fa ho ye dai go so empotema afo ho na ye tie na ye ko gala wa ko die ye cheso obi e ko ai obi me papa say o ma ye nkobi ana say ana hene afa ana me so me won si me ho so a me ba me ko twi sam satan so me sa bobo esa bobo li bom papa say o ma me nkobi abra o ye player enkwansi ni me no ko me ensan me dra ko de na me say and then me mefa for because and call for na me ko dia ice can die we dibi ni situation bottom ko yi just 50 pesos but that time net is say me 5 cedis ana me ko yi man kan che no ko na afom oba tutu bottom a wo enkora ya mi ensa me sister ko endo ni ma me rose odi machi omonso ofie was wa na ade no so na mi ana mafa ke bi e de bo me no be no de no se me ye kronfo because amfa ma me na me ye tete no so de agya ye bone a enfia na ye betwa nyankopon ko so amfa papa krense me se kwan bio aya asemu apam amen se de ya ye sitia nkura na eboro so sa na ye pa ka kire wo ye nyankopon agapade no ode won ma besuo mo so se nature them tene wonom dane wonom mo me panyi pa wo ye panyi pa wi a wone wonyankopon apam no wo man kasa mo kɔ straight up na say ne de why ye mediator said ye be kasa between na no e de ama akwada no e no suru nyankopon it say wa anya wadwuma yi a patwa ketua na ebeba na ye wa na be na akwada no na wase so oba boni a wote oba bi nka na sintidua no beba na emu ne enam ne so beba no nnue e wasa o ka mojagu dabi akwada no wagye ne nkwa afiri ne nsam nti ne moja se de o sika kire ken no so nua no moja no etiem freme nti Celestine de ne etiem frere nyame obeye dan no wakoso untimi obeye dan no wabra abonasi wiye wodi ewu we se nyankopon apata obekom for the rest of your life o spend ewo prison so we no felony awudi aso yamla kakra on edi law ase akasa obeto aso akọ law school na nkasa na be yes squad ti sade adwa pese okon apam ya ma ye kasa nwa de papa ye fiefie mo esi abonten krampo a me ba we de o ya akora bone obe ya akora bone nso ama ano no techerema no anyame de ma otimi di hira dome no wo so ya akra bone ose tumi techerema tumi wo so de obeka kire onyame no eno ano obeye nti na ade bodua ye adwuma no obi abanye ba bi anyoye no we ku sa wo na kan e bi anyoye yonko oba na enye susu bo oba de dede wa abonten oba Johnson so what ono kwa na Johnson Johnson so ka kan Johnson krobo no akana nkora wo kwata mo osere no na afa na ye ne din ne ye desere na akora no so mpe ye related to what happened last week ewo Amadia Senior High School ewo Boshen abre popotamewa as a teacher wakwato sa kwada mienu wo madro adolescent age definitely ombenya atenka dia momo e basa oba no because of the estrogen level na enim de for me ati asese basa na epeja mo moto bobo wonum no fusisi wo kama bonsa ne kala no eye kama ne baby efu ni tinwi fu kama na so me ne hene won se o abribia no pese wo twe ben abrantie na wonya nkomode bi afiri ne ho sanso na abrantie side me sitie abrantie bi okro obeda no be hu se na obeso na ne ho afo ye nyina ye hu bi obeka se bia obi na na ba den to nya spiritual marriage wanyini waduru babia e ho ne chese wuduru mpanyi fie mu no nti sane na akwada be ma ne wo ba as a teacher as a parent as well
Wakwato se bema no oba nkwada school for yenso so saa ne ma no so ye school mu but o ma ba akwada wakwato mu so mu ye bibi mu kisi ana wo se wachi wo mu wo do mu ko disciplinary committee anim akwada ni so opa wo chew ne maame mote a obeku ne ho chinchin a wo se da o so ma ni sie ye bi nsi biem why na nya bone da de wo nya bone da no onto bo ma oba no why na so si so no anya nkwara bone nsem da akwada ne chopa opa enyina no as a teacher was a second parent to the child one tiase akọ report no omo friend ne maame ne papa mra omo tira se na akwada ne se wontimi akofra brosan eja na ho atofo ko ho ampa so ntu dua ne beba de nam ne so beba no wonue eye de ebe nko a teacher waje wani so okura make se bia akofo obi yire pen bi so kura nkura wi de wanya bone da no ye be da hu se ebi kura again no a oni ne gina ho no wani wo mu ntina open na wan pene ana so pesa wo pe no nokre ana so ko pe obi wan pene nti akwada na nya bi nti aye wo ya nkwa na be ya na nka ho nya wo de obi de omo ntenka eto da bia we should act wisely yen use knowledge nimdie o se nimdie a me man nimti wo yira ama yen to ye ho ntwe ma yen chechi ye ho ye nya asebo ne ye jata enti nsamafo kra se wo pedodo how much more sasi asefo ya sesa wo pedom na sa wo pam dodo a wonko a wo gina simpie so ampa na wo ye teacher ni ya wo be promote wo school no be man kwada dodo na aba enen kwada no ma wonya tetefo no da bi o aba efofo na me pa chaw enti to da bi ehu kwan ye be fo so ye be ye wo mu ye se ye yom se ye gigi wo so amoma sei what tia kwada no watwe na bata wo that is how it will be tia no what dey no wa sa krokro no adokura kwa na sa adwuma bi fama no obeye enokre mami aboa me wo college se mafom na abeka se wo bo ejasoma mane ene wa hwa mehwimu a me makura ejasoma de me se wo nkokora abre mu pa wo se wo pe oyere me wa bo mu aha no wa hwe ase bi hu na nam tell me see no se sane mpa bo na se nya wanwa antro hwe ne nemba oh nyame ehira dade ejasoma ye chia ba bia wo bia nyankopon koso enhira o mpa bo no so aye adwuma dada tie da ase amen o se so mpa ntia e ba ha no ye besom ne nya kyede pa e de afiri mu ejasoma nyame enhira won so ne tena ase da ma e ba behwe wenche amen ai ye benya sika na nsia ma na buso behwe ama na boro so amen apam ti de ya kanyina ne se yemfa nimdie yemfa nyansa to da bia nkwada tete na yete bese paniko ne haban yentase ne banyansafo mu nko aba nimdifo mu ampa ye nyansafo na ye nimdifo ipacho ne ye man ntina ye ye ne ye nkwada ne ntina ye ne ye yirenom ye ne nkwada hodo ni panyina ntina wo se betimi apon ne kan ye woni ni panyina ntina ye ni pa bi wo ho ne ho ahomete learn how to accommodate those people obi okran pa ayi accommodation just say omo obi dan o ma ne dan kwa na te mo e dan wo wabra bom no me pa cho wo ma ne bi e de aterem esan se ne suban no wontimi tolerate but just accommodate it for the love wa wo kutakuta no e de mani pa no kutakuta no wo won se nwie kire no no aka se we no betere wi ese uko Rome when you go to Rome do what the Romans do ti onu anka sa fedo be so ya de bia on say it differ from what the na community na wabam no it differ free wabra but it free wabusua ni mu nti akwada na na betere say na ne ho nya nyan na ne ho fi na say ne ho fi adware no siesie no ampa oba no so onye yampa cho ne be ma nyansafo ene ne ntena wo nyansa ne nimdie mu fi say ma Bible say yemre ya ne nkwada ntena ma ye nhye wo mu abufo pi enye preku nan na wo mo ye ne fefefa ye fre ne preku kire no aha so wo ko before say be ye preku ntwe na obewe no so now ne say preku nan ana isisi fam wa de ayeye no wa no wa ye entina se ma wo bi e me ye wa de ayeye no so ma tete ye be koya ejina wo so apam ma me fancy ase wo bibia be kan ne enko atie fo ne so osoro na yi ama wo na ne wa bosu no sesie ya ugusu kan no na ma me kan se wate de omo kan wo FM ne so no ayi so kora kan ya friend is saying Accra Regional Police Command no wonderful omo de kokobo emu odin some esi ye nti e de ama wo fo sa kwada no oye
wo no o hwefo wo na eso ohwe no wo hwe no na mom akwada ne ya aban dia okay wo hwe so na mana akwada bia nipa bi o wo my Ghana ma ye bia ye aban ya japade nti se wo ne wo yire kontokwa na wo kun yire ana wo di obi dem a ada se ga se kwa na busu okay uko repi obi krampo na nipa na busu an betimi aka se o wo de feska we bra na ye church nenso aban mpre enye pia bonte a obekom ampa obekom enti wo mu de kokobo ama awofo ne ahwefo se ye ne ye ma enante ye ne wo mu ntena ye na de esi ye no we nya de wo mu de ne ho beche no bone so aba bone aketua de ogu obetwa eni wo de wagu no obetwa se tie bia enti so office akwada ne bone nti ene wawudi a wo so bone na wadi no papa jeje wawu ko kane tete na amemfa ne krensi de you atwese kan no wo se kan ya na nka wo so wo ko bi na wahu we nyina e ma pressure wo ama oba pressure ze na kwara na oba ne ha adwen na oba ne ha adwen afa ne kwama obi untimi afa ne kwama ne maame alansa ne maame abusuan sika obeyi ama obenti no obe se me de kwama akora na obedi bi untimi spare anka aso no akofa ne de naba apam kan akra na ma menya me nhyirawo de me de to sokra na wo de esi ama afrefo abam no wabusa ahode ntia nkoda na wo tete wo mo no wo mo ko school ba na se wo mo su no wo mo ban asesa esan se obi anya adaje akwa kosua enkoda ho asem ewo suapon mu na wo de ba betetere nti akoda ne pe ne madam asem che ne maame o ka asem kora wo se nya sana madam kan esan se wo sua early childhood education kwan e fa so tete mofra nti akoda na ye ade bi wo hu ne daache nti nye ne nyina na wo kora wo fo bete wo mu hu se de esikusa nkoda no nti wo sua early childhood education nenso charity begins at home okay nti tiepa ifirifie you can do it say tie bia obetimi aye nti enne SOMPA boso no se wunni mo wi a suayo ni nyina so ya abotre so be ba bi nso na e kire wo so a wo de fa tworo no ma de menwo na kwa kenkan bi okay e basa e be mo wakwankire pi esanse tworo no dasani bi ama no a se eto obi eni nyansa o misenya kokon on na de makwa no kre on hwehwe bibi en wo de wo se wuntime nkenkan fa kompai bom na ka kire nyame se de asie no wo no nyame no wo mie wani mie waso wo nkan da se magya ma wo betimi akenkan Lord take it famema no ye de na ate kasa so ohina komanda ne sem se ensu na ensu a etene e bi ono pe no asafo awurade pe e no ode fa ade nti na wo ngya o man ntete ye ne mfa ma awurade na wanka saudi wo nyansa wo wo nyansa ya wo bayira enyansa te se agimi sem dodo na wo nyankopon ani ti wo se dako e ya mi asafo awurade mani so da fiapem ye me dakro on the seconds e ya ade e bro amansa nyina adwen so nti apa me enko ye tiefo ne ahwefo na awie ma ye nhira Dr. Blessed Foster okay e dana sanse wo ye japa sure emfa ho ne mai suni ban ne abrabo nkola dodo ne abrabo mu different nya asam ketwa enso ni nyina no otimi kuta ne ye bone ka ne ye mute ade ye trele tema oba no asaya mistake ni ya asemo krakra esa wate na me ebe show mu bibia kra ye fan ye aye fine e instructions o on say wa hwe Dr. Blessed Foster ohun ba bibi ba ko mienu o menye ni se no ono so di ni nyansa obetimi di aboa ka ho say won say we doctor nti doctor yi edura ma no ka che say number 1 anopa ba ko awia ba ko anwumre wo no me ense ne nyina anopa ha obeba e ba e da bia na ma yes machine we na minimu da bia na ma mute no say you are causing technical inches no clear and I say adi cry so me nche da cry me wan say ad na mute when you come and sit here put on your ear is it what earphone headphone no fashe enti sa wan kasa o kasa kra wote ampa enti o kasa na won ti ana chese bibi nkoyi no clear enti wase me enye we na mo no so ye bibi di aboa o se be ya de kro no obetimi aye ne yenti ne yemfa sa kwan no so wisdom ne knowledge and wase etimi ye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260
196065 apam say school fees bill no na onya kwan. Oh, I'm picky we say I'm picky we say YEBOA APAM. Hello, Mpacho. Good afternoon, din baby akasa free. Hello, mommy. I'm not going to come. And count some Mpacho. Only in Yabema. Apam. I mean, I'm some of the prayer. Amen. Now, mommy. Opi. And Salano, who said that the Monday, a fire or lion, let us say, what is woman out to meet you? Yes, I'm a casa. Who said that the Amata Frecase, Palana, some Yajo Mutnya, to make a Tella no Macasa because in the womb, in a minimum, it's here, oh my man, and I say, I will find the Mayan, some cousin 90s, no, 80s, no near in the moon. Experience and entity here in your womb. This means that I know they are still one of a couple minutes. Okay. So, and that from the refugee, 90s, Stania, the bit of this time now, you 90s, not sure, but this time, yes, come now, you different. Oh, difference wom kafra wa homa na drop it. My answer say yebenya we say ya kafra. Hello, Mpacho, good afternoon, din baby akasa free. Good afternoon. Sompa kaswa Mpacho my ente wise mine. Manu, muni Yes all can. Adam na papa ne kana wani ayamiya. Ba so tafra keye. Yeyen kwala bremu no. Ya wo ye mi ba kwala bremu. Ni e ma me no, eni e papa no. Ye na ni omu ye no. Yeyen kwala bremu tama ye ko school. Mami ye na kwa hu na to bi ton we dia ni. Na wuti na ho ka se, ma good morning. In go school na minister committee. Our sitting at the Jebi and I'm away. If the air time and I'm letting cut up from one, that the more to so. Then a bear and you will move because the year is piano. Say your mammy, say young wine. Who cook it and know the mouth. And next and sister. When we go cancel, I don't dance yet in the end. I mean, I'm a move on a come home. With your time, every Friday, the annual bread so crazy in school. And the back and forth time, you're two books. If your school fees here, what's wrong? Now, parents are now they are contracted. It's in the table, so when you book grammar. Where is that book? What the quotidian is that? Yes, I'm a more bonnet count in a manner, yes, son. Oh, the Cassano and ye. Hello. Hello, mommy. Poppy. Mr. Milan, I can't see a network in your road. In fact, you never see my nana, only a business. May I didn't this year, and she said, Mantiam, na the Buka from a Bapa Jacacra, and yes, I will go here, but and let's see, I know Paisy, I may beg ma. I call you between a meeting again, and not America. If you were Pejacacrana mansion, look at the double. Now, I buy coffee, I can get enough for my buying a bandage and here, and I need to tell Mana. There be a. Buying Jano. Near Yamapano. Some piano, I say routine good to, and I say routine, yes, and I open it. Some meeting, Emma or mining, and yes, a Mijano, don't mind moon, taking it. Okay. And not there. More kind of making muda. Yes, it's Yano, but a man and trasso. Yes, Aquadaqua, one man and so on, and crabrim, a woober swaman war on won't cockle brim. And as a one swan who turned to so best one for so.
eti aseti akwa ba wo wi atwe ne bata wo ho saa ne ye ka na me say and to be bun fufu ne mu tinunu sanya wo be tinunu kakra kene be ya aban so enko ka say na nyanti wa kutwa broje ba ko timidini ko tumu fie du edi ene dia memfene sa dia no so yate wa ya oba no wo na de otinu went to na eno na sebio kafra mommy ko take ko se o kanishi ko se yate se mi timi bu bon bia e no edoso ba bia a wo fo mu mamani nko mo mba ho ya da se papa pasa onso oba so ebusia ma yemfa yenua we say me pa good afternoon din baby akasa free. Hello. Wow. If I talk good afternoon to me, come. My young shit. Also, Betty me about so minimal the cronty I ain't sending can. Hello. Too bad. 0260-196064. 0260-196065. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba Papa Cho, Udi baby akasa free. Mekata fi Medina. Okay. Your friend ma. Okay. Mekata the monka no. Ewu e bi sifa atisi e ma no. Na de ayi na edi kan say to say bia chichinu first no. Ye wo ma na wo akoto atwene wo bi ho. O ma me hyew. Ti say mi say ye wo me ye koto ni twa front place. Na 4 years. After me na be 10 years, we have to school fees. So I must fit anopa. It was 10 o'clock. We are going to you spend. Just a bread in past for dinner. And I need to see you know. Let us say, let me say, no, I'm to say, if you go to say, school dine, and idea. First, no, it might get just a little school, you call a private school. You can't say, you're community school. But here we are saying, young Colani Casarim, and you're the Castre, and you're the other boy, and you came out a boy, and anything, me bank, I know, or people enough for car there for Tanzania, it's grateful or not. They fear to grateful or not. Just say, yeah, I didn't have it. If you're the Martinez and your mobile boy, and you say, and you might be, if I make a matter, that's what Mami akosia wo me yeda sese wo ba so also betimi aba ma yenhwe 0260-196064 and 0260-196065 yefa 12 course bi na yetimi apeja yemu na ekwemu ada ho ama for golden country dwumedie no so etimi aba wa kwemu 0260-196064 and 0260-196065. Last call and Patrick, good afternoon. Udin baby out free. Oh, we didn't pass. Make us feel La Paz. La Paz, fuck with Patrick, my way. My can be no papa. I school in a on another for a year we na teaching no complaints. Okay. Everything. One can say, you was 1 year. Then the airport. So then I know what they do. I say, I don't know, as a teacher, no, say, why, company in Famania? Because I cannot find one. Okay. That's why I can say, because of a company in Famania, they are now pay or Bano, and as I say, or we be in Tina, say, one of them there. Okay, now, Wadaroma, what's me? Teacher ni bia sa ye ohwefo ntina school eye ye nkwada no one second home. Se one nkwada no mo spending most time e wo school e che fie mpacho watimase. Enti teacher for na nkasa no mo sa ye awofo. Enti se sa no kran ko betimi aye dai apekwa ne pa ne cho so ontimi nyina no nti no enfonso na ba na ye kasa enfonso de obi atimi ye enfonso nti no ka won pe kwan bi so na won timi nya dai enfa asotwe ma akwada no rather say akwada ne ka se ne ma meti a obeku ne ho no na mpa ne apa chenchina woseche yese wokọ ne no na ye ka ne sa Wadaroma. Nti adan se ben ne tete afra no wan ne ba class afra no ejina wo park kitchen chona kitchen. E pa cho ne o ma no mo esi ye no nkwara ne teye nti eye school for na no mo wa round no e na ka sa asem ne se si ye no mo nyina nim na kwara ne pa teacher ni ne chew.
Oh, media still many wabo to Islamania wabo mama. I don't church what you say. The country why upon ya company and I say hey we na so bear eh wa wo fo be hu facility na wo na yenso omo so ama tumi atene na say when you we are na wa ko wa we yo Matia I also di any woman ya na wase ebusia de ni nyina esi ha se nom na yemfa aseda Emma Leicester Company Limited yas toothpaste ne yas toothbrush no ebusia mu nyina ka ho bi na eso sanse sompa obi bas na ye kono Kantamanto market da no fia de di yanim ya no mu eso yasene ye na wo mu ase sompa chede enso ka ho bi 0598 559802 betime do dia faso Hajia special local food ne enwumekon kae no ebo ye chidom me ba Andy wo obekwai me pacho me sister penye ne ba eno happy birthday to you onyankopon koso ensure na onya wo adom emro so yadamu nyina mo ase na mamenda me ankasa me chire ni Mr Powers nso mame na no ase me ne nyina birthday ye ba ko ye die nanso ye said bi onyankopon koso anya wadom ankwatenti ahoden ene apomden ewo mu na enyankwada mama sika enye ochefa Andy happy birthday to you. I love you so much from your mom, sister B, and no mama mu nyina ye see your door papa ye ni wunuamo. Onyankopon ma ugina bia papa wa abrabom na omma wo sibre papa na enyini be ye panyipa na ehwe ye nyina. Ma akosu agwa Jeremiah Simpson apam dada school fees and Mr Dave and no mo maka nyina eka ho bi. Medin do OHENEYERE yakra mu nyina okropon na ma ye besan ehia da foforo.